Dikgetho tsa bommasepala tsa monongwaha di hlaloswa e le tsa bohlokwa, mme tebello ke hore di tla fetola maemo a dipolotiki. Ho sa natswe diphephetso tsa sewa sa COVID-19, matsholo a ho ingokela dikgetho a ntse a matlafala. Bonkgetheng ba ikemetseng ba boletse ha ba le malalalaotswe bakeng sa bolaodi ba bommasepala. Vision of the movement is to work towards a non-political, professional and clean local government. Selemong sa 2016 ke bonkgetheng ba ikemetseng ba fetang ba 800 ba ileng ba ingodisetsa dikgetho. Dikgethong tsa bommasepala tsa monongwaha ke bonkgetheng ba ikemetseng ba fetang ba 900 ba tlang ho iketela dikgetho. Everything about local governance is being politicized. Service delivery, politicized. Everything within our municipalities is dented by the very decisions made not for the benefit of the people, but for the benefit of the selected few. Bakgethi ha ba thahaselle ho ya kgetha empa bonkgetheng ba ikemetseng ba tshepisa hore ba tla sebelletsa bakgethi ka botshepehi ha fela ba ka fumana monyetla. Why am I standing? I've been asked by the community that I've been serving my whole adult life and specifically for the last 7 years. The people are sick and tired of political parties promising things before elections, and after elections they just disappear. Selemong sa 2016 mekga ya dipolotiki ile ya theha puso tsa kopanelo, mme ho setseng jwale ke nako ya ho bona hore na ebe bonkgetheng ba ikemetseng ba tla hle ba o bese o tuke.